Makan kunyit selama 14 hari dan ini akan terjadi ke badan kita. Jangan lupa save dan share video ini dan tengok sampai poin terakhir sebab poin terakhir merupakan poin yang terpenting. Nombor 1, bahan dalam kunyit merupakan satu bahan yang kita panggil kurkumin yang merupakan anti radang dan antioksidan paling kuat di badan kita. Ini dapat menyembuhkan sakit-sakit sendi seperti arthritis dan tendinitis. Kedua, dia merupakan antioksidan yang sangat-sangat kuat yang boleh melindungi kita dari penuaan dan juga pencemaran persekitaran dan juga kulit-kulit kusam dan pelipat-pelipat hitam seperti video kita ini. boleh lihat memang kita akan menggunakan cahaya yang spesifik untuk merawat area-area yang gelap dengan memecahkan Nombor 3, pigmentasi dia pada merupakan kulit. immune modulator yang sangat-sangat kuat yang boleh mengurangkan inflamasi dalam badan kita dan juga meningkatkan kadar penyembuhan badan kita. Nombor 4 adalah ia dapat meningkatkan satu bahan dalam otak kita yang kita panggil BDNL yang boleh mengurangkan penuaan dan juga demensia. And last sekali yang terpenting adalah ia merupakan satu natural antidepressant yang boleh mengurangkan rasa atau mood down dalam badan